Все. Да. Все в шоколаде сейчас будет. Pati dar kas nekanda, reikia su jį atkasti, įdėti burną. Ну да и так пускай будет. Вот так мы кушаем. Dantukų turi, bet tai dar nedaug užaugo. Ten gal 8 jau jie. Bet dar mažyčiai, dar įkasti dar nekanda. Kiekviena besilaukianti moteris svajoja apie savo kūdikį. Įsivaizduoja, koks gražus jis bus. Į tą ateinantį mažutėlį sudedamos visos mamos viltys, svajonės ir lūkesčiai. Tačiau kartais vos gimusi kūdikį paženklina negalę. Pradžioje mums buvo sunku su juo dirbti, mes patys ir turim įsigijom kamuolį, patys nelabai žinojom kaip dirbti, paskui po truputį mokėmės ir patys bandėm veikti. Bet ta kasdienybė vėlgi, važiuodavom baseinus, važiuodavom vėl kažkur gydytis, nebuvo tiek daug laiko, kad mes jau galėtume patys kažką dirbti. Mes vis tiek mes jau geriau važiuodavom pas kažkokį specialistą. Visą laiką mes važiuodavom, mes taip ilsėtis, mes porą savaičių pasilsim jau taip rimtai, kad jau nieko nebeveikėme, paskui vėl kažką dirbom. Tai va toks pas mus ir poilsis buvo. Visas dienas kažkur vis važiuodavom, dirbdavom. Телефон может. До года мы вообще сидели, вот я сижу или муж, сидим с ней на руках и просто качали, потому что, особенно когда эпилепсия, когда лекарства принимали. Сидели и просто качали, она ни секунды не лежала, не игралась вообще. А это успокаивает ее? Да, да. Теперь уже ей не нравится это. Теперь она уже засыпает со мной, должна вот меня покушать, тогда засыпает. Уже намного лучше стало. С ней играться, разговаривать, петь, танцевать, стоять она любит. То есть нормально. Уже теперь нормально. Konstantinas ir Irena dar labai jauni, abu studentai. Tačiau dukrytė Kamila lauktas ir labai mylimas jų vaikas. Visą nėštumo laikotarpį Irena jautėsi itin gerai. Todėl gerokai per anksti užklupęs gimdymas sukėlė šoką. Mes nesužinom, kad jinai anksčiau gimdys. Jinai tiesiog kažką pajutė ten naktį ir tiesiog nutarė nuvažiuoti pasitikrinti pas gydytoją. Tai nebuvo net minčių, kad jinai gali pagimdyti. Ir jinai nuvažiavo pas daktarą ir iškart viskas pagulė, ten už poros valandų, ten už 3-4 gal jau pagimdė. Ten viskas taigi, viskas ten nuvažiavo gal 10-2 valandą pagimdė. Ten viskas вот taip моментально было. Врачи говорили, что тяжелое очень состояние у нее, что может и умереть, и может и выжить. Все успокаивали знакомые, что выживет, потому что много таких случаев было, что девочки, они очень сильные, что выживет. Вообще, я только поняла все, когда уже приехала к ней и когда увидела ее в инкубаторе. Вот тогда поняла все уже. А так? Говорили, что все хорошо, и в столицу ездили, в Минск, нам врачи говорили, все хорошо, нечего переживать. А вот сюда, когда приехали в Вильнюс, нам сразу первый же врач сказал, что у нас невропатолог, что у нас ризик АЦП, и если не работать с ней, то она может быть полнейшим инвалидом. С первого раза нам сказали, сразу же. Kamilai beveik 2. Mergytė jau atpažįsta artimuosius, jau moka šypsotis. Savo maža, gražia, vos 8 dantukus teturinčią burnytę bando pabučiuoti mamą. Bet jai nepavyksta. Tik mama ir tėtis ją kasdien apipila bučiniais. Kaskart vienas kitą vis labiau įtikinėdami, kad jų mažylė dar daug ką pajėgs išmokti. Я полностью начала понимать, в год, как ей исполнился год. Когда видишь, когда ее ровесники, девочка есть годик, которая уже бегает, все уже, а наша еще голову не держит. И она и до сих пор еще голову не держит, хорошо. А тогда, вроде здоровенький ребенок, я все у мамы спрашивала, мама, говорю, она нормально двигает ручками, ножками? Да, нормально, все мы ж не знали. Теперь я уже знаю, что она ненормально двигает. Уже когда посмотрела других деток, уже знаю, как они двигают ручками, ножками, губами, все это у них одинаковое. Сразу. Первый день поревели, конечно, все поплакали. А потом, поехали лечиться, заниматься. На работу? Да.
Теперь вот работаем. Nu, teko susitaikyti su tokia mintim, kad mes apie būdų mylim ją, tai jau nieko negalėjom padaryti. Atsisakyti irgi neatsisakysim. O kas padėjo, kas palaikė jūs labiausiai? Tėvai, kas tokia palaikys, giminės. O dar klausit vat, patys savęs, nežinau, ar vienas kito, vat, už ką, kodėl dar tokių klausimų kyla, ar jau tiesiog gyvenat su juo ir viskas? Nu, kaip ir nuodėmė tokių didelių nebuvo pas mus, kad už ką mes taip galėjom susilaukti tokio vaikelio. O iš artimųjų, ar nežinau, ar draugų, ar pažįstamų, iš ko nors neišgirdot? Na, tokio kaip ir patarimo ar siūlymo, kad, na, atiduokit, palikit kur nors. Nebuvo tokio? Ne, žinokit, tokio nieks nesakydavo mums. Nu, pas mus net minties tokios nebūtų. Mes jau nutarėm ją gydyti kaip įmanoma, tai ir gydom. Konstantinas, kalbėdamas apie savo dukrytę, visada sakydavo mes. Mes gulėjome ligoninėje, mes važiavome į sanatoriją, mes sirgome. Tėtis, kuriam vos 23, kuris savo brandumu ir atsakingumu lenkė visus tuos suaugusius tėvus, kurių žmonos į bėdų turgų ateidavo vienos. Vienos su savo nelaimėmis, vienos su savo neįgaliais vaikais ant rankų. Я просто в муже уверена своем. Я знаю, какой он человек. В другом бы, да. Еще я говорю, нам очень повезло с папой. Потому что другой бы, да, плакал бы, ныл, там, почему так тяжело, за что. Наш папа никогда так не ныл, там, ну, очень хорошо как бы держится. Потому что меня другие мамы предупреждали, поддерживай мужа, потому что, ну, мужчины чаще ломаются. Первое, ну, нет, мы особо не поддерживаем, ну, как бы, ну, нормально. Šaunuolis sūnus, jis labai gerai laikėsi, aišku, pergyveno, bet tokio vaizdo nerodė, nes aš jo tuo laiku net ir nemačiau, nes čia viskas vyko Baltarusijoje. Bet vat, pagal skambučius, pagal pokalbius, tai jis vis mane ramina, mama, nepergyvent, gal bus viskas gerai, nu, gydysim šitą mergaitę, nu, tikimės, kad bus viskas gerai. Ir netgi jie man visko ir nepasakojo, kad mane taip negraudinti, nenuliūdinti, kad iš tikrųjų taip jau nepasisekė jiem. Nu, jie šaunuoliai, labai marti optimistė, jo, jinai nepasiduoda, jinai tiki, kad čia viskas susitvarkys ir šaunuoliai, jinai tvarkosi. А ну сколько можно плакать? Сколько можно плакать? Потому что, ну, раньше, да, задавали вопрос, за что, ну, и теперь иногда задаем. А потом посоветовали задуматься не за что, для чего. Ну, как бы для чего вот такое испытание? Может, чтобы там, ну, как-то по-другому посмотреть на мир. Ну, конечно, изменилось отношение ко всему. Не сравнить, что было раньше. А плакать уже сколько можно? Уже надоело. Jie kovoja, jie nepalūžo, jie sakau, jie tokie optimistai, jie tikisi ir stengiasi, labai stengiasi. Ir vat, nu, vat taip ir tvarkosi. Šaunuoliai, aš tikiu, aš irgi tikiu, kad čia jie, sakant, pasieks savo tikslą. Šiandien Kostas ir Irena nežino, ar jų dukrytė kada nors gaus mokinio pažymėjimą. Jų dviejų rankose tik neįgalumo dokumentai. Tačiau dėl savo mažylės jie nori išbandyti viską, kas geriausia. Ir jeigu mamos akis pastebi, kad Kamila lengviau atlenkia nors vieną kojos pirštelį, jeigu ji nors šiek tiek tvirčiau įsikabina paimta ant rankų, jiems tai pats geriausias įrodymas, kad verta. Verta važiuoti, verta ieškoti, verta bandyti. Juk galimybės tikėti stebuklų iš mūsų niekas negali atimti. O jie kartais ima ir išsipildo.